Hello guys, andito na naman ako. Kakain ako ngayon ng pork steak daw. Gawa-gawa ako ngayon kasi nagkaroon ng time. Hi, hello guys, good evening. Welcome to my channel, BISAYA BELGIUM. Kumakain na naman ako. Mag-try akong magluto ng pork beef stick. Meron akong bagoong. Ayun o. Pag-try kong kumain ng kamay. Gutom guys. Salad. En dat dan nog of niet? Dat denk ik niet. Ja, dat zit hem zelf moeten vragen. Ja, dat is volgend jaar doen, maar mijn collega zegt, hij staat op zijn balkon. Kaya salamat ulit kaya sa nagsusubscribe sa akin. Nagkamali na naman ako. Maraming salamat talaga sa inyo guys. Nanonood ako ng sa program. Die is op bezoek. En omdat hij dan ook kruimels gemorst had tijdens het eten. Ay, dugay na ko dire. Di pa ko flowing sa ilang inistoryahan. Ja, dat heb ik al geprobeerd, maar ik krijg het niet open. Ik heb zelfs bevroren vingers, denk ik. Dat is hier om te bevriezen. Dat zit inmiddels vast. Dat gaat niet op. Maar ik kan hier wel over. Nee, dat is zot, jongen. Dat straks te verdiepen. May gani guys kay mga unimi diri sa among balay. Ay ari. Sige lagi may kaon sa gawas. Kadangat na ako sa akong ugangan nga hilaw. Magsige na sila ingon. Naunsa naman na inyong mga nawong uy. Mga dagko naman na. Mura naman nag mga pancakes ang inyong mga nawong. Mauwaw gyud ko guys kay magsige man sila ingon manangayon ko sa akong uyab nga. Please, dili na ta mga on sa gawas kay magsikaon sa gawas makapatambo kunya plastic away pa. Yes, magluto na lang gud sa ato At least maayo pa. Muna karon siguro sus dugay-dugay na may wala ka kaon sa gawas. Amo na ning testingan pero usay di namo makuan di namo mapugngan. Kanang mo take away na lang mo take away. Pero hindi na lang ako picture kay makakita man yung sister naman sa Facebook. Aga lagi may kaino lagi may nagko na kuno amo mga nawong kuno. Unya kanang digay may mga sa gawas, nga kanang akong uyab mo ni tigluto diri sa balay. Siya ning tigluto. Talagsar ako. So siguro mga 1 or 2 times na inaman lang ko magluto. So na guys, kanang bago ko nga rin sa Belgium, 1994. Di man ko kantigo guys muluto. Pasalo alam ko sorry. Kaya nga ako lang maantigwa ka lang boiling. Nya ka lang pag magluto og kanang karon nga kana ganing ibutang sa kanang
sa fire kanang unsa na nga siya kanang di na siya maluto kanang mahilaw. Ya. Una nga. Damo lang tubig para for sure nga dili mahilaw. Una nga kanang kada luto na kog kanon basa siya.